نتغلب بين هذه النعم، ننتقل بين عبادة إلى أخرى، وبين فضيلة ومزية إلى مثلها. ها نحن في أشهر الحج، في أول شهر من أشهر الحج، وكنا بالأمس في ظل شهر رمضان وفيئه وبركاته ورحماته، وقد اجتهد خلق كثير في العبادة أثناء هذا الشهر، منهم من تقبل الله منه، اللهم اجعلنا منهم، ومنهم من باء بالخسران، وما ربك بظلام للعبيد. من عمل صالحا فعمله لنفسه منه وإليه، ومن أساء فلا يذوق وباله إلا هو. أسأل الله أن يجعلنا من المقبولين، أن يجعلنا من الذين أحسنوا العمل وتابوا وتقبلت توبتهم ومحيت خطاياهم، وعفى الله عن زلاتهم وسهواتهم، وعظم ثوابهم ومثوباتهم. يجزي الله سبحانه وتعالى هيودو مؤجرة هيودو نيمة moƴƴiɗo e meɗen waɗi e ɓiɓɓe adama tedduɓe, moƴƴi e meɗen waɗi e julɓe, moƴƴi e meɗen waɗi e ɓiɓɓe adama tedduɓe. En yettimo hiɗe irro ko kanko ɗum woni Allah mo tawata si rewama rewɗo on heɓay nafoore, si rewaka kadi mo rewani on heɓo yeydorra ñande goo. Kanko ɗum tagi en, ko kanko ɗum arsikata en, ko kanko ɗum wurni en, ko kanko kadi woni warowo en on, ko kanko immintinta en hiɗen seeɗo. Kanko Allah ko goonga, nulaaɓe makko ɓen ko goonga, defte ɗe o cippini ɗen ko goonga, malaika ɓen ko ɓe goonga, ñande darngal ko goonga, aray sikke alaa e muɗum pellet. hiɗen seedi wonde aljanna ko goonga, yiite nden ko goonga, darngal daragol e hasboore nden e siraate on ko yewta ko wirni kon fof hiɗen seedi wonde ko goonga ko pellet. kono Allah e nelaaɗo yewtiri noon ko noon tigi woniri, ko noon kadi woni royta. hiɗen tori yo Allah o juulo e o nelaaɗo meɗen Muhammad ibn Abdillah ibn Abil Muttalib, o nelaaɗo yiɗo Allah, mo Allah ɓuri yiɗude e ɓiɓɓe adama ɓe fof. O nelirimo sabu goonga, fiyo en feew, fiyo en male, fiyo en heɓu moƴƴeriji ɗum fof. nelal makko ngal ko wondi ko yumede e peewal e daɗal e kisal mo jaɓi gollitiri. hiɗen seeɗo wonde nulaaɗo yoɓɗinno ko o nulanoko, ko jam faaki o ɗaynaani, ko waɗi ko moƴƴo ko hooɗaaɗo, ko ɗum waɗi o yottini himo yiɗe himo yiɗani en kadi. en toriki Allah yo Allah juulo e makko, juula e sahabaɓe makko yeeyinoɓe wokkiji mum e jawle mum e ɓurɗu mum e teddungal ɗum fiyo islamu heɓu doole. yo Allah juulo e ɓee, yo Allah weltano ɓee, kala fontuɓe ɓerɗe mum ɗen fi yiwgol ɓee, yo Allah yittu ɗenɗe maɓɓe ɗen simo hoddiri fewnugol ɓe yo fewnuɓe, sina ɗum yo yoɓɓe ko ɓe haani yoɓeede kon. yo Allah juulo e kala jokkuɗo diina ka nelaaɗo e sahaba mum jokkuno kan. Allah tawara kan diina no jokkuɓe, allahumma amin. musidɓe yimɓe tedduɓe, tawte hulen Allah ɗowu ɗo, hulen Allah ado laawaade ɓaawo neɗɗo o suusata Allah haa luttitanam, ko neɗɗo suusata Allah ko haa o fonda e mayde. ñande o tawi pellet ɗon ɗo ɗo ko laakara on fokkita hewti ko haalonu no waawi tawa ko nawna nder saɓta o inna ɗo o annda nde nawnaare ɗo nde ɗo accatamo ma alhaali heɓa siko avion nga yewto ɓey nawa jooni perdi e contrôle mais wawande kadi waɗde avion waɗande avion o ko
moƴƴi ɗo on tigi anda e jaka Allah ko hulete ɗum kono huloygol on tumati tuuba on tumati wowla konngudi moƴƴi ɗo ɗum ɗo nafata hande kadi hulen Allah fewno ɗo hulgol magol koye waɗu ko o yanire fof waɗiren honno no o yaniri e waɗire noon wona no welirta en noon de ma no welirta kaarijo e kaarijo kono welirta Allah yanirɗo yo waɗe o ɓay ko kanko yoɓata kadi ɗum ɗon ko hombo janginta en ɗum ko hombo tindinta en ɗum ko hombo woni ingénieur jo on ko hombo woni karama kojon e ɗum ɗo hombo woni chef jo on komo o nedi on Mouhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib laɓɓinanen mo dewe ɗen hara en jillali ɗon ha yuure Allah jaɓata ko jilli kon si jilli shirku e bida e yiingo yo sumu goɗɗo mo ƴetta ɗum ɗo enna ɗum ɗo mi ƴetti ɓay ko min waɗanagol ɗuɗɗa kadi jum mi accidi e kanko o añay tumon accay fof ko jaɓata so waɗi ɗum ɗo yurtiri ɓawo nelaɗo haɗa e huuli Allah ko ɗum woni jooɓ alahara faalaɗo natugol aljanna Allah okkore en ɗum huulen Allah dowɗo o e alhaaliji men ɗin fof no nelaɗo wasiyorno Mu'adh ibn Jabal noon ittaqillaha haythuma kunta wa atbi sayyi'ata alhasanata tamtuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin nelaɗo makanno Mu'adh ko tuggi e makko fiyo taggo e men en fof enen mofte makko ɗe alkhitabu almuwajjahu liwahidin min ummati muhammadin فالخطاب يتناول جميع أمتي إلا أن نجد دليلا يدل على التخصيص بالمخاطب si nelaɗo fewtini maako muɗum e neɗɗo goto e nder mofte makko ɗe o makanimo haray ko mofte ɗen fof o faani sina hara en heɓu dalil ko hollata wonde nde ɗo yewtere ko fi o ɗo ɗum neno maki Mu'adh hul Allah ka wonɗa o hul Allah ka wonɗa o ɗum wela fi nokkeli goo neɗɗo no hula Allah tawa sa yi'oyimo e nokkeli goo a wiyata ko o yani hulgol Allah ngol wona ka juulirde tum wona fewno suumaye tum wona ka hajju tum ko fewndo wo fewɗo hul Allah ka wonɗa e yeeyude ɗon hara koko Allah yaniri kon e ko nenaɗo yaniri kon ko ɗum marsata ka nokkuma ka yeeyata ɗon hara yo anditi Allah no reenuma ɗon himo andi ko wonɗa e gerde kon o hasbete kadi e ko wonɗa e gerde kon hula Allah ka biro ma anda Allah no reenuma ko wonɗa e siiñude kon e ko wonɗa e sowdade kon e ko wonɗa e ƴuunude kon e ko wonɗa e wonde ton moofoma faare Allah no andi hula Allah ka lekkol ka wonɗa e janginde ɗon hula Allah e pehde wonɗa e fewjude ɗen hula Allah ka atani e maɗa hula Allah ka ngesa ma ka jarde ma ka wonɗa o ka wonɗa hulu Allah anda Allah no humpiti ko wonɗa e gerde ka wonɗa ɗon hulen Allah tawa yiwɗo e wo anda e oɗo ko hunɗo Allah ni ɗon huwondirɗo e men wo inna e o mi huwodiri e neɗɗo hulowo Allah ka jikkuji meɗen ka dewe men e nokkeli ɗin fof nelaɗo ko ɗum makani Mu'adh makani en en fof si ari on tigi waɗugol fajjere mum yo jokkintinno ɗum fajjere mum kongo fajji moƴƴere inno a fajji a yennigol seytane fowlima a yennimo a waɗimo ella hum sino wawi yaafinade yaafino e makko ɗon si tawi feƴƴi laawike e to waɗoya moƴƴere hum waɗana goɗɗo o welto o inna yo Allah yoɓe ko moƴƴi no gasa ɗum ɗo e ɗum ɗa si peesidirama on no ko moƴƴi ko ɓuray ko boni ko ɓay ko moƴƴi kon kañum sowidirte ko boni kon kañum sowidirtaki si a ndaari ko Allah yamiraya ndaaru in astagfirullah waɗa ko moƴƴi yimɓe moƴƴuɓe artinoɓe ɓen si ɓe fajjino fajjire mum faale fooliɓe ɓe waɗi ko hana wadde
ɓe yoɓitira e ɗum waɗugol moƴƴi buy. Abdullah ibn Umar ñande goo o neɗɗi juulugol geeɗe o yewti o tawi ɓe salmini oyni jaga no woodi ko ɓe joggata ko ɓuri argol juulaka jama juulaka julde jama o wi won ɗike nge humodira jemma on fof yimo naafuɓe ɗo yoɓodiri ga wa atbii sayi'ata alhasanata tammuha wa haliki nasa ɓe khuluqin hasan jikkondir e yimɓe jikkuji moƴƴi ɗi moƴƴereji Allah ɗi sertani hiɗi jokkondir e men yumede makko nden no juurade en hanki ari ɗen e suumaye e ɗowgi suumaye e barki suumaye e yumede Allah wonde e suumaye moƴƴiriji wonɗi e suumaye lewru ndu tawata ko Allah yaafoto jiyaɓe mum ɓen kon e mayru o yaafata ko ɓe e lebbi luttuɓe ɗi lewru ndu tawata jemma be jemma Allah ɗo mari windeteɓe e listi wonde ɓeeɗo ɓe rinɗinama naatugol yiite mo rinɗinama naatugol yiite manam mo waɗɗanike mo naatugol aljanna lewru no annduɗen hayɓe wakkilanoki ɓen ko wakkiloto ɓuri wakkilike rewi Allah e mayru juulugol jemma juula kadi ka juulirde waktuji farillaji ɗin e hi juulirde wonde ɗe heewayno a hibba horugol ñalorma restaurant ji ɓuy fermuno nokkeli ɓuy ka ñameteji yeeyeteno sa yahi a tawa fof no piiji ɗi fof no hippa no on mba wakkilano wadgo sadakaji yimɓe okkitiri jawle mum ɓuy ittoɓe zakka itti waɗoɓe sadakaji waɗi miskinɓe wallana ɓuy wi alhamdulillah moƴƴereji ɓuy waɗi e nder suumane wallahi yo Allah jaɓanke kono ɓay suumaye maayi babange nder suumaye on boneji ɓuy accuno hay ka taxi je sa yayna tawa wonde ko suley si woni to e janngude wonde tawa ko karama koɓe woni e waajade ɗen taxi je waɗanode ɗum goɗɗe majje sa jami fewno ɗo a taway ko pettiyero woni toon nam rentano piiji ɓuy hay waɗaɓe samakala ɓen se on tigi witti nangi junngo sonnajo mo wonno fijiɗoyde e accitan anda ko suumaye ni yakkitanga kadi anda ko suumaye ni hayɓe ari moyno e ɓe tawata tingata noon ko fes ɓanndu mum fof kono yalti sina gokkuto ɗe hayɓe a tawano haare ɓe tiggi hari rentare nden no woodi hari hiware nden no woodi hari Allah no hula moƴƴi no wawi wasi tawi Allah no reeni yimɓe ɓe no tako maɓɓe a sikka e caméra de surveillance no jokki yimɓe ɓe wonɓe he kodi ko suumaye kodi tawo noon kadi enen na suumaye nani ko wowlata e suumaye ndaari ko gerata e suumaye bal hay fay ɓen si bonni wonde ɓe piyatake en ha simi hoorano kono mi hunto tawi huwodira nde on tina hunto yo ara hellike goɗɗum hada kana wajibu nnasi fi ramadan koni yimɓe ɓe wawno e suumaye kono ɓay suumaye maayi yimɓe ɓen serti ɓe Allah waɗi malaɓe ɓen ɓen ha joni no wayi wasi tawi suumaye ma yaani ka maɓɓe kamɓe ka juulugol yaha ka juulirde juulde e jama o waktuji fayinare ka emmagol jemma naafa ka hoorugol wona sikku shawwal ma hoorugol terenge alkamisa ɓe jokki kamɓe ɓe andi hoorugol na suumaye ɗum hoorete wonde immagol jemma juula wona suumaye ɗum watte e muɗum yango ka juulirde juuloya waktuji farilla ɗi na suumaye ɗum ɗum waɗante kamɓe ɓe jokki kamɓe ɓe sennida ko woni suumaye ɓe ɓeyday naafiloji ɗin bonus on ɓe ɓeyday mo ɓay ko setto fewdo kam tawata sa wakkili ɓe seeɗa heɓe ɓuy rentare men ha joni ɓe renti ɓe fenata ɓe jamfata
da e fima da e yara da e droga da e jena da ɓe toñata yimɓe ɓen ni ɗum wonaka jawle maɓɓe wonaka ɓalli maɓɓe wonaka wonkiiji wonaka tendude iɓe anndi caméra de surveillance on no jokkiɓe ha joni ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kamɓe hiɓe anndi kala konngol ngol ɓe tutti ko imma ngol wona faveur maɓɓe ma ngol wona contre maɓɓe ko imma ngol nafa ɓe ɓe heɓa baraji ma ɗum ngol wonta lorra ɓe heɓa bakkaji ɗum ɗo ɓuri ɗurde no woni konngudi goɗɗi yalta e ndir tawandi markata ha hunde wonaka moƴƴi wonaka bonɗi ɓeɗo no wodi allah waɗu e ngeɓe dewanngal wona waɗugo ɗum fewndo e fewndoji addu e sa'aji accita kadi si on feƴƴi nangal dewata ɓa ko allah wi nenaɗo ko en fof en naatori ɗon wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqinu rew allah jeyɗo ma on ha pelleti on ara pelleti on ko mayde nde dewal ɓay tun ina wawi ngal wadde a heɓani nganto ko tawata sharia on no newni mo heɓi ngo nganto ɗo yo accu dewal ngal retraite ala retraite goto wontiɗunaade si wonno o aljanna allah ya andi ko jel o yeyete a anda inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna ko yeyeteɗo allah wi o yeeyi ishtara alshariyu yutlabu ala albay wa ala alshira sharaytu alhatif mi soodi téléphone sharaytu alhatifa mi yeeyi allah yeeyi aljanna mumon o yeeyi mo julɓe ɓe honno ɓe ittata ko jawle maɓɓe ɗen e wowtiji maɓɓe ɗi ɓay a annda to ko aljanna on ko jelu a annda si a timmini fofɗa fiyon ɗo kay ko fofɗa hara noddama seeɗa timminani tawat sa jokkino ɗon ha a maayi ara timmini fofɗa ɗon accita on affaire idan ɗum ɗo ko noone goo e yimɓe howrunoɓe no woodi woɓɓe lamma dahaba ramadanu aadu ila ma kanu alayhi min almunkarati walshahawati walshubuhati farakibuha واقترفوها وتركوا الفرائض والسنن وتركوا الصوم والقيام والصدقات وفعل الخيرات وبدو كاري أن وجود دير جولام وياما أو سعودي دي بنافالي تنن ويب بثلاثة إنما ولياما بيدي خلاص يعني الويوة حقا نوجها وما جهان يلي كألان سرا أكيد أفهمه إذا عندي فترة باتيك وسي الله جابي يسوع بتاعي يوم يكتي يوم بايدو أي عندي كذي كفترة هي يوم كذي ينام كذي كذي يأتي يوم بيواني بريني سامديون ما نامو أوا mi ittay mone mi ittay loko ko mi woni ɗo jonte nayi balɗe nogay e jeenayi mi waɗani ɗum o bone ɗo hani mi tampi hani mi bittike hani mi lorike hani ko si allah jaɓi jokka bone o haka bukkol ñamaka hoore haka bukkol yiltike fenande on he an joni nasumaye sikku ko wonno kongo yaɗaɗo joni nanu de joni nano woni nono de ɗum ɗo ko ɓay ko sumaye no simi yeeyi mano to joni hara yimɓe ka wowi ɗo mbaruji uddita ka amete uddita ka allah yeddete ka fermano to fof ko fermita
كتوت هاري فرمالي كما يمبي دولا إيه هاري نؤذي هؤلاء الذين لا يعبدون الله إلا في رمضان أولئك عباد رمضان وإلا فالله سبحانه وتعالى يحب بل فرض علينا أن نعبده طوال العمر. Pedo no way pedo hebbe tana wobi tana ko yo munyi tinne pedo na inna lillahi wa inna ilayhi raji'un modawa ta suma ye maye yilto e bone didi wonno din arano awjandi no bawngadi no goddani di odo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un e ma odo e tana odo e musiba ono felliti sumay aragani aronu tawaymo man minna yastati an ya'rifa wa ya'zima bi anna ramadan al-qadima sayajidu hayyan qadiran no wadene wawɗo wondude fellita fiɗa wonde suumaye aronu tawa himo wuuri felli wawi wonude ala men wawɗo wondude idan ɓeɗo wawɓe ni ko ɓe woni mattuɓe suumaye ɓe woni rewoɓe suumaye ɓena Allah woni rewɓe ɓe mana ɓe rew Allah e nder suumaye wona Allah ɓewɗeɗo sina ɗum Allah rewete ɗon kanko o mayata o wirnatako himo yiɗi rewede gurdal fof yakka seede meɗen wakkilo ɗen dewal ngal lannaade Allah e moƴƴere mum e yumede makko ɓay suumaye nayi o addi kadi e setto wongo go kadi ɗum ko hajju alhajju ashhuru ma'lumatu faman farada fihinna alhajja fala rafata wala fusuga wala jidala fi lhajj hajju ko lebbi andaɗi lebbi hajju ɗi ka fuɗɗoto ko ñande go'o julɗan e talatare nden ka juurde ɗon nden ñande mo arminani hajju mum no seeɗi ko woni golle ɗe waɗoyama o fodde ñande jeetati donki kono fewnuɗori mo wi labbayka allahumma hajjan saha ihramu haray hammingol makko ngol andi e makko o selli o naati e hajji amma ñande no gay e jeenayi suumaye wono e tenen on num moyni labbayka allahumma hajjan jaɓataki wadde mi haqqilinaɗaɗi ngo settoɗo kadi ko setto hanango wakkilede e muɗum so on tigi wakkilite ngo settoɗo tuma dardunumo tawa sotti moƴƴi noon nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa alihi wa sallam imo holle e wonde hajju mum ko tugalal jowa ɓangal e tugale l'islam emba ko moƴƴere emba ko nema emba ko teddugal emba ko ɓural ɓay enen gurdam men ɗan juuta a wawata gollugol yaasi gurdam maɗa toni gurdam aɗa a wurde a wawata rewde Allah ɓaw a maayi a wawata rewde Allah gurdam ko wurɗa ko juuta hay seeɗa se gerɗinirama e attinoɓe ɓe en taway woɓɓe maɓɓe wuran duuɓi temeɗɗe tati temeɗɗe nayi temeɗɗe joyi ko Allah wi annabi Nuh falabitha fihi alfa sanatin illa 50 ama annabi Nuh wonde e maɓɓe no wajata ɓe duuɓi wulure makko ɗum capanɗe joyi jon noon ko ɗaɓɓeten kon ko hunde wotere konko ɓe ɗaɓɓayno ko aljanna heɓugol aljanna tan ɗumol yiɗi ene kadi ko noon e ɗaɓɓude mo ɗaɓɓi aljanna duuɓi temeɗɗe joyi an a ɗaɓɓiɗum e nder duuɓi capanɗe joyi sena yurmede Allah est ce que on fotay on fotata ko ɗum no ari hadis selluɗo nelaɓne sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o maaki o opiya ahlul attawrati attawrata fa amilu biha ila dhuhri fa awtu qiratan wa uti ahlul injili al injila fa amilu bihi ila al asri فأوتوا قراطا وأوتينا القرآن
فعملنا به إلى الغروب فأعطينا قيراطين فقالوا يا رب أقل عملا وأكثر أجرا فالحضرتكم قالوا لا قال ذلك فضلي أوتي به من أشاء حديث سنة كيف قالوا ما كيين بالتوراة به نقول اليهود بجونا من ذكر التوراة بقول لك هنا امبر مولو اوردر فجري كافيري حافنا بيبي إيرا كبور أمبر كبور يبنين جيلا يبنين جيلا بين نقول النصارى بجونا من جيلا كفانا لهم بقول لك يا على النصارى بجونا إيرا أمبر كبور أنا قلت محمد صلى الله عليه وسلم جنة القرآن أو قل لهم قلت أنا سراب وكنا جمود ده جنة إيراتاني أني أمبرو جديد ضيف كبير هديكم صفة كبير هديكم لا جديد توالمو بنو آدم إذا أريد سيو إذا أريد ناك في أدنى وناك في دين بإني الله nefamanaali ko ɓe ɓuri fandude golle kono ko kamɓe ɓuri heɓude joggi nono woni en anndi orde ka fajiri feere ɗon e fana ɗon no juuti orde fana ɗon e alansara no ɓuri juutugol orde alansara heɓi futugo heɓe nan juuti ɓeydi kamɓe ɓuri fandude golle kono kamɓe ɓuri joggi nefama allah wi enen ko bonnuɗon ko njordi monde mi ɗoyti seeɗa ɓeyni woy a yoɓ men haake mi gis komin golli ko oy anda ko bonis jiya ko ɓura an eɗa o kanum mi faala o wanu gadi ko kano mi wonani mi yoɓi o ngon fof mo ɓe njordi mo ndi ha tinni o non wo kamɓe wo ɓeri ko golluɗon ko mbal haymi ɓeydi ɗo jonno ɓeɗo mari kadoji goɗɗi ɗo ɗimi waɗirta plaisir ɓe hokkiɓe ɓeɗa probléme ono hande kadi ono faalɗo nde wonno enen zaman men on ɗuuɗa allah waɗa nen jonɗe ɗa tawata a waɗay seeɗa heeɓa boyi no e muɗum suumaye e mo hajjuɗo yo allah asukin waawgol waɗugol ndewal ngal fewno ka tawata no yodde muɗum ɗuuɗay foti amuɗum ma tasmauna وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع آثاره واكتفى. عباد الله اعلموا أن الحج فرض. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام كما ورد في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وماكي الإسلام ومها كويهوري تغال الجوي تغال الأرنانغال كو سيدا غول وندي ريوتيرو على إغوغا سينا الله سيدو وندي نولا أدو الله أوكو الله يلي محمد بن عبد الله إن يبنو غول جولدن e jonnugol zakka on si waɗɗiɓe on tigi e horugol lewru suumaye si sarɗe yiɗi timmi aray ko woni jowa muɗum ko hajjoygol ka suudu allah hormantendu mo heɓi feere feere nden ko cellal ngal e jawdi ko financete on tigi hewtoya toon o heɓa ko o ñaama toon o heɓa ko acca ka ɓeygure makko nen ko ɓe ñaama ɗo e hewtude
wona ɓe tawaymo darni dey ta on tigi to mi yiwata e location mi yaha mi hajjira mi arta e location ko ɓe mi darnana hoore am o waye darnugol suudu wona tugalal hay goto e tugal islam liman istataa ilayhi sabila نعم صلى الله عليه وآله وسلم ماك حديث سلوه وماك أيها الناس فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله فسكت هنية ثم قال لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم نلا رماكي هيك أنا يويمبه تنمون سابق مكبوي o wi hey ko onon yo yimɓe hajju farlama e hoore moɗon mana farlama ko waɗɗinama woni bee ko woni ko farla o si a waɗali si allah yafakima o nangete o lettire ɗum haɓa jogi bakar hey ko onon yo yimɓe hajju farlama e moɗon awa hajje firama fa hujju hajje goɗɗo goyni enene laaɗo ko hitande ɓe hitande waɗtino eno naggi hitande ɓe hitande nelaaɗo fanci seeɗa o maaki simi indino hihi aray waɗɗike o mara feere ko nde wootere nder gurdanda hajju farilla ko nde wootere nder gurdanda kono hajjugol no moƴƴi ari e maako nelaaɗo abbo ka fillaaɗo ka musnad imam ahmad ibnu maja no fillimo tama himo selli no woɗi buy filliɗen nelaɗo maaki tawalaw bayna alhajji wal umrati fa innahuma yanfiyani alfaqra والذنوب كما ينفي الكير خبز الحديد والذهب والفضة الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة هنا ثواب في حديث آخر جزاء وهما بمعنى لا ما كي كونو يينغ دوكي نيري حقو لي حجو دي حجو هيك حجو وأكل دوكي نيري حجو عمره دوكي نيري عمره دي ولا عمره لو يا كان وتا يا هوتا ونا فياز غوت ديك يا غول ارا يا كان ارا ما كفانا دوكي نيري ولا حجو ولا عمره ولا حجو ولا عمره ولا حجو ولا عمره ما ولا عمره ولا حج ولا عمره ولا حج لو دوكي نيري لما كسب وندو سبو وندو الحج وندو العمره الله ولا يدون سبو فتنا ريوة حبتا رغو اجيادو في جديد إن دينا موجنا جيادو فلاكا تنتني أوي باسل تبكى إنهم باجديد إنهم باجديد إموجا بلد أرنو هاي قد فلاكا باسل ويتي باسل كون كنو يانا يقولون كنو هاي قد يانا omaki basal e bakkat kilo hajju e umra hoppitaji ittadi e jiyaɗo fukkadi hoɓa mo ittadi no fasiki notiro e makko ittadi few wono honɗum wono andude jangi kornuɗi tawata piiɗi ɗum no takki e leydi ko korni batte kaaƴoy no takki ɗo si ɗum si yiite huɓɓama wifama birɗi ha wojji umtama toon wifama toon ha wojji coy ɗum fof hoɓɓiti to yana ko janni tu yaltata wona andude kanŋe kadi si goɗɗo no naati nder ɗon ko jaaka e kanŋe o ma kaalisi o si ɗum tayinama ɗum ɗum fof yaltay on laaɓoyay pos kanŋe on tut luttoyta ko noon mono jokkidirde hakkude hajju e umra ko noon allah laɓɓinirta mo e bakkatuji ɗi o yi bakkatu iwa peew o wonoya laamuɗo pos halis taw mala bakkar he wallahi ko heɓi feere ɗum ɗo o ronki wadde ɗum o marindi jawdi o accani ronoɓe ko taƴa en nani ko addu e soñdia e ñaawooje e ñande o yiya o yawma qiyama o yii
ɓe wannoɓe hajju e omra jokkidiri ɓe no hen ɗo joddiji e mbawni tawi o ngata e junngo makko ha hewtota balawa en tori kadi yo Allah moƴƴo e meɗen laaɗo maki oɗo hadis hajju ɗigguɗo almabrur ko honɗum woni hajju ɗigguɗo mana ko hajju moƴƴo mana ko hajju jaɓaɗo mana ko hajju waɗiraɗo wano nelaɗo waɗirnono ma ɓattino manamo ko hajju tawa ko hana waɗede kon fof waɗama ko hana woɗede kon woɗama woɗɗitama muɗo hajju ala ko ngu yoɓirte sina aljanna Allah okkore ngu hajju ɗolki Allah ɓe heɓani feere hajju gonɓe yo Allah rewɓe hajju e yawɓe hajji ɓe yo Allah maran ɓe baraji hajju mum hara bonade hara ko aljanna an woni joddini ramaki hadis goɗɗo go man hajja walam yarfus walam yafsuk raja'a ka yawmi waladathu ummuhu mo hajjoyi o waɗani boneji tentini ko yowdiri e rewɓe ɓen o himi hoore makko o ala darde ko harmi o ala nemde ko harmi do o waɗi ko watte kon fof o sonkidaka o piiridaka o waɗani degaji o lorrani yimɓe o tampinani o misa o ɓiƴani o uttaki o yennani Allah jaɓi hajju mum o arta e ñande o hewtika maɓɓe o jaɓɓa taway o mara bakka ɗum hay gotum no wayi o ñande yumma makko jibino sikke ala neɗɗo nde mo jibine o arta e hay hunde o arta e jawdi wona baraji wona bakka o walladi yaktasib ko kanko faggitanto hoore makko idan nde moƴƴere ɗo ngal ɓura ɗo mo maɓɗo feere o yo etata ɗum ɗo laawaki ɗum wontu mum fewndike en toriki Allah yo Allah okkora e taaga muɗum en toriki Allah subahanahu wa taala ɗi moƴƴereji heɓotoɗi e ɗum yo Allah okkore yoni fi ɓural hajju madinatu munawwara ka juulirde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam i masjidi nabawi alsalatu fihi khayru min alfi salatin fima siwahu إلا المسجد الحرام والمسجد الأقصى سيا مدينة المنورة عليك جولد لله صلى الله عليه وسلم أجولد وقت جوجو الله جابي أنه وقت كل ما مؤجن بس تاريخ نكتب جولد وانا أنه وقت ولوه قال الله يسوع أنه وقت جوجو نقولي وبيعاني نفطر ɓuri hayru ɓuri moƴƴude min alfi salati edi julɗe nde wulure siko futuro juulɗa Allah jaɓi on futuro ɗon madina no ɓuri si a juuli futuroji wulure tawana makka namayde makkis amma makka fassalatu fi lmasjidi lharami bi 100,000 salati si a juuli geeɗe ka suudu Allah hormanten e riwaya go wi ene huro kon fof on ɗon no ɓuri moƴƴude si a juuli waɗɗi geeƴeji guluuji temedere nokku goo arana madina wona baytu maqdis subhanallah gamural ɗo heɓa takusinaɗo wa rabbuka yahlugu ma yashau wa yahtar Allah jeyɗo ma on no taga ko o faala o suɓo kadi o hertinaɓe o faala e ka o faala ene o faalira o suɓike makka o waɗi ɗon dewal ngal gastake waɗede hay nokku sinaɗo wanga ngol suudu kaaba kala ko taariɗa e adna on a heɓata baraka hay so ko baytul abyad hay so ko maison blanche taroyɗa a mbaɗa baɗa hay so ko gabru hombo safa e marwa alaka yahete sina makka jamaraje ɗen alaka bugete ƴetta ɗum ɗo bugoɗaɗa tawa jogi baraji sina makka lunnagol hayre ala ko lunnete heɓa baraji sina makka hayre lunnoɗande heɓa baraji ko lunniɗande ko sina makka ala magamu ibrahima ala sina ɗo arafa ala sina ɗon muzdalifa ala sina ɗo rawiyul jima
لا خير لا الله كفيون ولا إذا الوكيل ده يهين ولا ده توم مونو ماريتاغا ترك الله يا الله واسفي يا الله من يا الله جباني يا الله بودو قال من اللي هو ديوان قال بجد ان ترك الله سبحانه وتعالى يا الله كنت مودي مكيا يا الله يا من ما من الاكيد يا الله فعلا يدوري يا جماعه يقول دودين اللي اكيد باو ترك الله جاوده كما نكون يا الله هو بركي مو يا الله يبين يا الله ينيود يا الله يود يا الله هو en tori kala subhanahu wa ta'ala kala teddunga ngal banu adama andi ke adna do hala bonnanta mo dina kan walla teddine ngam faaleji men dagiri ni hiya andi di Allah no andi yo Allah okko en tori Allah subhanahu wa ta'ala ko okke gom e moƴƴere ene maaji e teddule yo Allah aske wogol jarnugol mo hoore majji yo duumi en tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah moƴƴere e meɗen limanu timmuɗo e gurdam newiga e teddunga yo Allah itti toñere e hoore kala wonaɗo e toñere julɗo ɓe torki Allah kala ka julɗo toña yo Allah itti toñeɗe kala ka julɗo nanga yo Allah fuutimo e torki Allah leyɗele julɓe ka gueɗeji woni e wadde to yo Allah ñippu guereji yo Allah foolin julɓe ɓen e hoore ɓe wona julɓe en torki Allah yo Allah foolin julɓe e hoore ɓe wona julɓe ɓe yo Allah fooli yimɓe sunna jogitiiɓe diina selluka kan e hoore feddeji majjuɗi ɗi e torki Allah subahana taala yo Allah fooli deftere makko nden e sunna nelaaɗo selluɗo e hoore ko wona ɗum Allah waɗi ɗum ɗo zahiran al ard Allah waɗi yimɓe googa ɓen ara ko ɓen jogii konngol ngol ko ɓen jogii ardagol ngol ko ɓen jogii feere nde ko ɓen jogii tedduganga Allah waɗo ara yeddoɓe ɓe ko ɓen woni hoyɓe ɓe ko ɓen woni jaasuɓe ɓe ko ɓen woni fewjeteɓe e hoore muɗum en dorki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okkore mala yo Allah okkore dara yo Allah hisine ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وزكي انفسنا واتنا تقواها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا اللهم اجعل الجنه هي دارنا وقرارنا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا تجعل الدنيا مبلغ علمنا اللهم لا تجعل النار مصيرنا اللهم اجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا ومعاصينا ولا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول على المسلمين خيارهم وقهم شر شرارهم اللهم قهم شر شرارهم اللهم من عادانا وناوأنا وأراد بنا سوءا وشرا في ديننا ودنيانا وفي أهلنا وفي أموالنا اللهم أشغله بنفسه اللهم اجعل سلاحه فكه اللهم أفتكه واقتله بسلاحه اللهم أضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.